Režima Irane heke endametia UNESCO yenade. Režima Irane bo çeftekari u biheceta dorpeçan, heke endametia xweli UNESCO yenade, u berpirsen vezareta mirasa ferhengiya rejime, idia dikin, ku dorpeç bune sedema nedana mafe endametia salaneya rejima Irane. Live der hekede, eliriza izedi, bireve bere giştiye tomarkirina mirase meynekve u tebi rejime idia kirie, kudana heke endametia Irane, bi UNESCO, je bisedema revşa dorpeçan, tuşi pirskirekan buye, u hervisali da binkirin, u şevaza dana dirafe endametia UNESCO'ye tuşi pirskirekan buye. Lenav biri herlive ahaftina xwede, işare biveye ke kirie, ku niveya dirafe endametia Irane bi UNESCO'ye hatiye. Dan leti işare ekci, şevaza dana vi dirafine kirie, ku çawa niveya vedane, u niveya din nikarin bidin. Peka gotina hinek karnasan, nedana dirafe endametia UNESCO di besedem, kushunvaren diroki udaraya sirushtia Irane neene tomarkirin, kubi awayek rekveşkirin bo cinav birina vandarai, ushunvaren dirokiye.